a re rapeleng. Ba itshepelang Jehova, ba jwale ka thaba ya Sione, e ka keng ya sisinyaha, e tiileng ka ho sa felang. Ditaba tse di tiile Jerusalem ha re, Jehova o tiile setjhaba sa hae ha re jwale. Jwale le ka ho sa yang kae. Amen. Dumisa phutheho mo a emeng mo pela rona ke Alva Kwemoja. First of all, ke rato wishatsa bontate happy Father's Day and le batjha happy belated Youth Day. Hosanna 296 Tusang emeling Jesu Rawelang kapela yang kamo follow Psalm 131 verse 1 to 4.
Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, shalt mark iniquities, our Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Hosanna 170, Jesu umpone ha ke kgathetse. Psalm 46.
Psalm 46, verse 1 to 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Hosanna 50. O Moratian Tata.
It is time to do our affirmation of human dignity. Can the congregation please stand up? Amen. Hosanna 3:10, ke sekilwe ke Jesu.
kopela wana ba catechism class le Sunday school ba emele. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Ye shall fear every man his mother and his father, and keep my Sabbath. I am the Lord your God. Turn ye not unto idols, nor make yourselves molten gods. I am the Lord your God. Hosanna 1:14, dividiteng. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes. And ye shall keep my judgments and do them. And ye shall dwell in the land that I give to your fathers, and ye shall be my people, and I will be your God. Ke nako ya boitumelo ya Bokreste. Apatwa, autusua matlhoko a dihele, a tsoga bafung ka letsatsi la boraro, a nyologelwa legodimong, a dula letsogong le letona la Modimo Ntate a maatla otlhe, mme o tla gutla teng, o tla atlhola ba phelang le ba shweleng. Ke dumela go moya o halalelang, ke dumela le kereke ya Bokeresete e halalelang, e akaretsang kopano ya bahalaledi le tshwarelo ya dibe le tsogo ya mmele le bophelo ba ka mehla yotlhe. 331 bo dibeng jwa mahlomola. O dibe
Ke nako ya ho dumedisa ka pina. Ka pina ya ho dumedisa. It is time for the preacher of the day. Can you please sing for Sesotho, our preacher of the day?
Kalau tak boleh naik sikit go. Buka, 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 elarisemo, buka, buka, delera. Tumisa, akhalalelo. Mutulu, Legal. Nah gitu sudah bila mara kita sama no problem. Re ke nke motsotso ona Sontaheng se hodimo kgweding ya batho ba batjha le letsatsi la bontate ho dumedisa phutheho e ntle ya modimo sebakeng sena. Ke re dumelang bana ba ntate, ke le dumedisa lebitsong le letle la morena le mophulusi wa rona le moshwedi wa tumelo ya rona e leng Jesu Kriste. Amen. Ke sa lebale botsamaising bo botle ba baruti ba sebaka. Moruti Montlha ke a o dumedisa, moruti Tshibalo ke a o dumedisa le wena. Re tlo leka ho bala molaetsa wa kajeno le ha fela nako eo ke ifuweng ho hlophisetsa ena tshebeletso ebile nako e kgutshwane haholo. Motho ya ne a tlamehile o tsamaisa ena tshebeletso o ile a hlaelwa ke mabaka ka letsatsi la bohlano. Jwale haebe ke tlo tsamaya ke ntse ke ngingeza, please bear with me, congregation of the Lord. Nako ya ka e ne le nyane haholo.
empa le ha o le jwalo modimo o moholo ho feta ntho e nngwe le nngwe eo lefatshe lena le ka re hlahisetsa yona. Ha re shebeng lentswe la modimo bukeng ya Leviticus testamenteng ya kgale, the book of Leviticus, re tlo bala kgaolo ya 10 ho tloha temaneng ya pele ho fihlela temaneng ya bosupa. Leviticus chapter 10 from verses 1 to 7. Ke tlo kopa motsamaisi mmoho le nna a re balle yona ka leleme la Senyesemane, ebe ha fetsa ho e bala ke e bala ka leleme la Sesotho. Leviticus chapter 10 verses from 1 to 7. In the King James Version, it reads as follows. And Nebat and Abihu, the sons of Aaron, took either of them a censer and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. 2. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. 3. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come near me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. 4. And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp. 5. So they went near and carried them in their coats out of the camp, as Moses had said. 6. And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar, and unto Ithamar his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes, lest ye die, and lest wrath come upon all the people. But let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the Lord hath kindled. 7. And all ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die. For the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to the word of Moses. Amen. Thank you. Ka leleme la Sesotho e bale ha ka tsela le mokgwa. Setloho sa ditaba, baraba babedi ba Aroni ba timetswa ke mollo wa Jehova. Nadabe le Abihu, baraba Aroni, banka e mong le e mong pitsana ya ho tjhesa dibano, ba okga mollo ka tsona, ba nto di tshela ka dibano, mme ba hlahisa pela Jehova mollo o sele, e le seo a sa kang a ba laela sona. Yaba mollo o tswa pela Jehova, wa ba tjhesa mme ba eshwa pela Jehova. Moshe a re ho Aroni, ke seo Jehova a nabeng a se boletse, a re ke tla halaletswa ke ba emang pela ka, mme ke tla hodiswa mahlong a setjhaba kaofela. Aroni a kgutsa, mme Moshe a bitsa Mishaele le Elitsafane baraba Usiele, rangwane wa Aroni, a re ho bona, atamelang mme le jarele bana ba bolona hole le sehalalelo kantle ho di ahelo. Ba atamela ba ba jarela kantle ho di ahelo dikujwana tsa bona ka moo Moshe a ba laetseng ka teng. Moshe a re ho Aroni le Eleazare le Ithamare baraba hae, le seke la rola dihlohong tsa lona, le seke la hahola diaparo tsa lona, hore le tle le seke la shwa. Mme Jehova a tle a seke a halefela phutheho kaofela, le sang bana ba bolona ba ntlo ya Iseraele kaofela, balle hodima tjhiso e kgolo e tukisitsweng ke Jehova. Le seke la tloha pela monyako wa tente ya pokano, hore le tle le seke la shwa, etswe oli ya tlolo e dutse hodima lona. Ba etsa ka polelo ya Moshe. Ke
ke phetha temana ya bosupa, le seke la tloha pela monyako wa tente ya pokano hore le tle le seke la shwa. E tswe oli ya tlolo e dutse hodima lona, ba etsa ka polelo ya moshe. Jo khalifo ya Modimo e befile, ibenya iteteretse, joli hodimo liduka ki uhali, Josephi fosa dikepeta eka eta tabela keba eta dibi utabea akana utabela lahu Jesu kapili jisoje kihoto una Jesu kihoto yaru ekaniti Jesu kihoto ya Taba tohle dimunati likaha kanyakalo santati. Mona mo re badileng teng re bona khalifo ya Modimo, ke ka ho ke etsa moroki yona jo khalifo ya Modimo e befile. Bukeng ena ya Leviticus, And today's word, ditsebi tsa thuto ya Bokreste, okay. okay, Ditsebi tsa thuto ya Bokreste hammoho le ba fuputsang ditaba tsa dithuto tsa Bokreste ba dumellana le ho bolellana ka taba e le nngwe ya hore this book of Leviticus was written by Prophet Moses. Ba dumellana bohle baithuti hore buka ena ya Leviticus e ngotswe ke moprofeta Moshe. Jwale ba bang baithuti ka ho ngolwa ha ditaba tsena ba re buka ena ke kgale e ngotswe, empa e hlahelletse mane ka dilemo tsa bo 538 ho ya ka 332 before Christ. And some of the researchers ba re buka ena yona e ngotswe ka 1440 to 1400 before Christ. Jwale ha o hlake hantle hore buka ena e ngotswe neng. Buka ena ke buka ya boraro ho dibuka tse qalang Baebele, le buka ya boraro ho dibuka tse hlano tsa molao, e leng buka ya Genese, buka ya Exoda, buka ya Leviticus, buka ya Numere le ya Deuteronoma. Jwale dibuka tsena tse hlano ba Hebrew ba di bitsa ka hore ke dibuka tsa Torah, ho bolela dibuka tsa molao. Jwale ba Kgerike bona ba di bitsa ka hore ke Pentateuch, ho bolela hore dibuka tsa molao. Jwale diketsahalo tsa buka ena ya Leviticus di etsahala ka mora hore moprofeta Moshe a ntshe bana ba Israele ka roe Egepeta,
jwalo ka ha ba ne ba le kgolehong letsohong le matla la Faro. Jwale ha ba ntse ba le tseleng ba lebile ho ya lewatleng le lefubedu, ke mona mo re utlwang ditaba tsa buka ena. Moshe o ile a fumana taelo ho tswa ho Modimo Moses got a command from the Lord hore a hlome tabernakele to put a tabernacle ya tente ya pokano of the tent of communion thabeng ya Sinai. on Mount Sinai. Moshe a etsa ka taelo ya Modimo, Moses followed the command of the Lord a hloma tabernakele and he put up the tabernacle ya tente ya pokano of the tent of unity thabeng ya Sinai. on the mountain of Sinai. Bibele e re bolella hore The Bible tells us that kganya ya Modimo the light of the Lord ya tlala tempele. filled the temple. Yaba Moshe And then Moses o sitwa le ho kena ka hare was unable to enter ka hare ho tempele the temple hobane kganya ya Modimo because the radiance of the e Lord ne e tletse tempele. filled the place. Bukeng ena ya Leviticus, The book of Leviticus, Modimo o fa moprofeta Moshe melao the Lord gives Moses laws eo ba Israele for the Israelites, le ba prista bohle and the priests ba tshwanelang ho phela ka yona have to live by haufi le tabernakele ya hae near the tabernacle of the Lord e tletseng kgalalelo. that is full of the radiance of Hape God. bukeng ena And in this book, Modimo o etsa melao the Lord lays laws hore batho ba ihlwekise for the people to consecrate themselves dibeng tsa bona from their sins le ho kopa tshwarelo and to ask for forgiveness dibeng tseo ba di etsang for their sins ka ho etsetsa Modimo by doing for the Lord ditjheso le mahlabelo sacrifices and offerings. and offerings. Jwale Moshe Now Moses o ne a ena le moholwane wa hae had his older brother ya bitswang Aroni. whose name was Aaron. Me Aroni o ne a na le bara ba bane. And Aaron had 3 sons. Ba baholo ho bara bao The eldest amongst the 3, Nadab le Abihu. Nadab and Abihu Nadab and Abihu, e ne e le were bara ba baholo ba Aroni. the 2 eldest sons of Aaron. Me o ne a na le ba banyane ba bitswang Eleasare le Ithamare, And he had younger ones by the called names Eleazar and Ithamar. Eleazar and Ithamar. Jwale bara bana ba babedi ba baholo ba Aroni These 2 elder sons ba kgethelwa ho ba baprista ba Modimo were chosen to be the priests of the Lord, ho sebeletsa Modimo tabernakeleng to work for the Lord in the tabernacle, ya tente ya pokano. in the tent of unity. Jwale ho ne ho na le mosebetsi There was an event o Modimo a o beileng hodimo haholo which the Lord put above the rest ho mesebetsi ya tabernakele. in the tabernacle of E the ne le mosebetsi wa ho etsa mollo. which was the making of the fire. Jwale the responsibility of Nadab and Abihu Mmereko wa Nadab le Abihu was to prepare the fire before the Lord. ne le ho tjhesa mollo wa Modimo. Jwale Modimo mosebetsi ona Now the Lord, this work, o ne a o beile haholo haufi le pelo ya hae. he put close to his heart. Hobane ho na le mantswe a reng There are words that say, where there is fire there is God. where there is mo na leng mollo, ho na le Modimo. Jwale Modimo mosebetsi ona wa mollo This work of the fire, e ne le mosebetsi ya batlang o etswe ka kgalalelo which he wanted to be done le ka hlompho e kgolo. with the highest respect. Jwale barabana ba Aroni The sons of Aaron ba ile ba tlotsuwa ke moprofeta Moshe were anointed by the prophet Moses ho etswa baprista ba tla etsa mollo to raise priests who will burn the fire tabernakeleng ya Modimo ka matsatsi ohle. in the tabernacle of the Lord all the time.
Jwale Now, mollo ona o ne o na le tsela eo Modimo a batlang o etswe ka yona. this fire had strict instructions. Modimo o ne a na le tsela eo a ratang hore mollo ona o tjhiswe ka yona altareng. The Lord had a protocol for this burning of the fire. O ne o sa tlameha o etsa mollo ona ka ditaelo tsa hao. You were not going to follow your own rules. Jwale ke ka hoo ha re sheba kgaolo ya botshelela chapter 6, When you look at chapter 6, Timana, the verse from verses 12 to 13. Uri mollo wa alitari o tla nne o tuke ho yona. O seke wa tima. Mollo o tla nne o tuke alitaring ka mehla. O seke wa leswa wa tima. Can you read verse 12 and 13? chapter 10, Yes. 12 and 13. And Moses spake unto Aaron and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons and his sons that were left. Take the meat offering that remained of the offerings of the Lord made by the fire, and eat it without. Oh, chapter 6. Chapter 6, verse 12, 13. Okay, Leviticus chapter 6, verse 12 and 13. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn thereon the fat of the peace offerings. 13. The fire shall never be burning upon the altar. It shall never go out. Verse 13 iri mollo Verse 13 reads that the fire o tla nne o tuke alitaring shall ever be burning upon the ka altar. mehla. It shall never go O out. seke wa leswa ho tima. It shall never go out. Mollo The fire o tla nne o tuke shall ever be burning alitaring ka mehla. upon the altar. O seke wa leswa It shall never ho tima. go out. Jwale ena ke e meng ya melao These are some of the laws eo Modimo a e fileng moprofeta Moshe which the Lord gave unto the prophet Moses ha lokisetsa bara ba Aroni while he was preparing Aaron's son ho ba etsa ba priester to become priests tshebetsong ya hae. in his altar. Jwale mo re badileng teng Where we've read, re kopana le Nadab le Abihu, we meet Nadab and Abihu, bara bana ba Aroni, the sons of Aaron, ba hlahisa mollo o fosahetseng who burn their own fire pela Modimo. before the Lord. Ba hlahisa mollo o Modimo They burn a fire o sa kang wa ba laela ona. which the Lord never instructed them to. Jwale Bebele re wa hlahisa On another day, they pela Jehova mollo sele. Yaba mollo o tswa pela Modimo the fire came before the Lord mme wa ba tjhesa and burned them mme wa ba bolaya and killed them, yaba ba ishwa. and they died. Yaba Modimo o boulela The Lord is jealous of ka kgalalelo ya hae. his radiance. Modimo o boulela The Lord is jealous of ka kgalalelo ya hae. his radiance. Bara ba Aroni The sons of Aaron ba sitwa ho utlwisisa do not understand the phrase erring where there is fire hore mo ho na leng mollo, there is God. ho na le Modimo. Jwale ha wa tlameha ho bapala You're not allowed to play ka mollo with the fire, hobane mollo because the fire, mo mollo o le teng ho na le Modimo. where the fire is burning, the presence of Lord. Ha re the hopola Lord. hantle When we remember, well, le ha ba fitla seotlong sa nakoni. Alright. Alright. Re hopola ha Dafita we remember when David a tswa ho tlosa areka came from the ark ka hare ho Kiriath Jearim. Amen. Alright. Ke tla tswela pele. Dafita ha tswa ka hare ho motse wa Kiriath Jearim
ba tswa ho kgutlisa areka ya modimo, areka ya modimo ya selekane, ba inkela Jerusalema. Ke batla re tadime mantswe ana reng modimo o boulela ka kgalelelo ya hae. Bibele re hlalosetsa hore ha ba nkile areka ena ya modimo ba ilibisa Jerusalema, monna o ne a le teng ya bitswang Usa, ya ba batlana na betsa letsoho o tshwara areka ya modimo. Bibele re hlalosetsa hore ya ba modimo wa mo bolaya, ebe sebaka seo se bitswa lebitso la Pereza Usa hobane ho hlahile sekgeo sa Usa. Jwale modimo o boulela ka kgalelo ya hae. Ke ka ho le barabana ba Arone ha ba hlahisa mollo o fosahetseng pela modimo, modimo wa ba tjhesa, wa ba bolaya hobane ha se taelo eo wa ba laetseng hore ba etse ka yona, ba etsa mollo o fosahetseng pela modimo. Modimo o boulela ka kgalalelo ya hae. Jwale modimo ha o fa instruction, o tlameha ho etsa seo a se boletseng. Ha wa tlameha ho etsa ka tsela eo modimo a sa batleng ka yona. Jwale ha ba se ba hlahisitse mollo o fosahetseng pela modimo, Now, when they showed the wrong fire in front of God, ho na le temana ya Baheberu, there is a verse in Hebrews kgaolo ya 12, chapter 12. e re, for our God is the consuming fire. E re hobane modimo wa rona ke mollo. So you can't o etse mollo o fosahetseng You can never prepare the wrong o fire lokisetsa modimo eo e leng mollo. while you are preparing for the God who is the fire. For our God is the consuming fire. Modimo wa rona ke mollo o tuka. Re mo bone We have seen him le mohlang Israele when the Israel e se tswile Egepeta, had left Egypt ba santse ba le tseleng. on their way. Bibele re motsheare The Bible says during modimo the na ba day, etella pele God would lead them ka topallo ya leru, as a pillar of empa ha e the re cloud. bosiu But at night, o ne ba etella pele he would lead them ka topallo ya mollo. as a pillar of For our fire. God Hobane is the modimo consuming fire. ke mollo o tuka. Ha qala o kopana When he meets le Moshe, Moses, o kopana le yena he meets him ka mokgwa wa sehlahla. as a tree. Bibele re sehlahla se ne se tjha. The Bible says the Empa se sa tree was tuki. burning, but it was not. For our God For modimo is wa the rona consuming ke fire. ke mollo o tuka. Le ha morena Nebukadnezare Even when King a Nebuchadnezzar halefile haholo, was very angry, a halefisitswe ke hore when he was angered by bahlanka ba modimo that the children ha of ba batle ho God rapela did not want to modimo pray wa hae, his idol, modimo wa hae wa gauta. his God of O fana ka gold. taelo He gave an hore ba ba instruction kenye ka hare that they may put ka hare ho them sebopi sa in mollo. the pillar of Ha ba se fire. ba entse jwalo, When they've done that, morena Nebukadnezare the king o bona ho Nebuchadnezzar hlahela motho sees a person wa bonne appearing, ka hare ho a mollo. fourth person in the For our fire. God Hobane is modimo the wa rona consuming ke fire. modimo o- ke Ho na mollo o kentse batho ba tukang. bararo When he saw the ka hare three ho people, mollo ona. he put the Jwale three ho people in the hlahela fire. motho But now he wa sees bone. the fourth person. For our God Hobane modimo is the consuming fire. ke mollo o tukang. Jwale bara ba Arone Now the sons of Aaron, ba hlahisa mollo they showed him the o fire, fosahetseng the wrong fire pela modimo. in front of God. Ba hlahisa mollo They gave the o wrong fire fosahetseng in the eyes of God. pela modimo. In the eyes of God. Le ha Paulosi Even when Apostle Paul, ka mora sefefo se seholo after a huge storm se bitswang Heatherdale, that was called what he has said, o iphumana a le ka hare ho motse wa Melita he found himself in Melita. because of the cold weather. Hobane ho ne ho bata. Ya ba ba besa mollo. And they put up a fire. Paulosi o ya ho kga dipatsi Paul took the wood ho di tshela ka hare ho mollo ona. and put it in the fire. Bibele re ha di tshela The Bible says when he put, ya ba noha ithathela then a snake rolled letsohong la itself hae. on his head. Ya ba o hlohlora noha ena. And he threw A e away the hlohlorela snake, mollong. and he threw it in For the our fire. God Hobane is modimo the wa rona consuming, ke is the modimo, consuming fire. ke mollo o tukang. Ba hlahisa mollo They showed o the fosahetseng wrong fire pela modimo. in the eyes of God. Batho ba bang ba rata hore Some people love to don't play say, fire by fire.
O ske wa tima Oh, mollo don't ka play mollo. fire with fire. Se ka bapala ka Jwale ba mollo. hlahisa mollo When they showed the o wrong fosahetseng fire pela Modimo. in the eyes of God. Jwale ke batla re hlome ho kang mohlodithero Now I want us to build a theme ha re se re ya ho phethela when we are about to conclude temaneng ya bosupa. in the 7th verse. Le se ke la tloha Do not depart pela monyako from the door wa tente ya pokano of the church or the tent of unity, hore le tle le se ke la shwa, that you may not die. hobane oli ya tlolo For the oil of anointing e dutse hodima lona. is sitting on top of you. Jwale ke batla re sebedise mantswe a reng le se ke la tloha Now I want us to use the words that says, do not depart pela Modimo. from God. Le se ke Do not la tloha depart pela Modimo. from God. Kgweding ya batho ba batjha, In the month of the young people, molaetsa ona o tla ho lona the message comes to you haholo ho feta ha o tla ho phutheho. more especially than when it is coming to the Le church. se ke la tloha Do not depart pela Modimo. from God. Ka hare ho mekgahlo Within the ministries le ka hare ho kereke and within the church, ho ke se dule ho le monate. it will not always be good. Ho na le mohlang There are days re ka bang le di-differences. where we will have dipapang. Ba bang ba tla bona hore Others will see di-opinion tsa bona ha di nkuwe ka hare ho mekgahlo. that their opinions are not taken within the ministry. Ba bang ba tla bona ekare baetapele ba mekgahlo And others will see that leaders of the ministries ba ba etella pele ka tsela e mpe. are leading them astray. Jwale ha ona le ntho tse utlwisang bohloko Now, when there are things that are hurting you kapa tse sa o duleng hantle or that are not sitting well with you ka hare ho mokgahlo, within the le ministry, se ke la tloha do not depart pela Modimo. from God. Le ha maemong Even in the ka situation hare ho kereke within the church, a sa dumele, that if they don't o se agree, ke wa tloha do not depart pela Modimo. from God. Mohlomong o dutse mo o dutseng teng Maybe wherever you are seated ka qualification with your ha e qualifications, sa le o applyela mosebetsi wa you've been matsoho, applying for a there's job, no response e o e but fumanang. you are not receiving any Ha o bitswe le ho response. tla They are not interview, even calling you to ebile an you start to interview. doubt Modimo. Now you are even starting to Le ha ho doubt, le to doubt jwalo, God. Even o so, se ke wa tloha do not pela depart Modimo. from God. le ha o le jwalo, Even o so, se ke wa tloha. do not depart Pela Modimo. from God. Mohlomong o ile wa etsahala hore Maybe it happened that o lahlehelwe you lost ke motho o ne o mo rata haholo. a person Ka that you lebaka la loved lefu. because they died. Mohlomong ke motswadi wa hao, Maybe it was your parent. mohlomong ke wa leloko. Maybe it was your family member. Jwale tsena tse bohloko ha di o hlahela, Now, when these bad things happen o to qala ho you, nyatsa matla a you Modimo. start defying God's Le ha o le power. jwalo, Even o so, se ke wa tloha do not depart pela Modimo. from God. Mohlomong mo o sebetsang teng, Maybe where you are Ha ba o rate. working, they don't like o you. ipotsa le hore hobaneng Modimo, You are asking yourself How why in that God environment? has put you in Hobane that hoseng ha o environment. tloha, For in the morning o when tloha you o lla wake ka up, dikgapa. you are le ha o crying. le jwalo, Even o se so, ke wa tloha. do not Pela depart Modimo. from Hobane God. mopesaleme Dafita o re, For the psalmist David Ya says, dutseng whoever dwells sephiring sa in the mookamedi, secret O tla place of the phomola. Most High will rest morithing in the ya shadow wa ya matla ohle, of the Most High Le and se ke powerful God. Do la not tloha depart pela Modimo. from God. Kreste morena. In Jesus Christ Amen. our Lord. Amen. Mato
re rapeleng. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate ka lebitso la Jesu Kriste re ikatumetsa pela sefahleho sa hao hoseng ha tsatsi la kajeno. Ntate re leboha lentswe le o le beileng lelemeng la lekgabunyane la hao hoseng ha tsatsi la kajeno Jehova. Hore a tlo re hopotsa hore maqakabetsing a re iphumanang re le ho ona fela re se ke ra tloha sefahlehong sa hao Jehova. Re bana ba hao ntate matla ohle o tseba ditsela tseo re di tsamayang wena seabi sa mahlohonolo ha ho dule ho le monate ha ho dule ho thabilwe fela ntate matla ohle re a thaba hore re tla dula re hopola hore re se ke ra tloha pela sefahleho sa hao. O buile ntate matla ohle morao wa hao ntate matla ohle ke rapela hore ba nang le tsebe ebe ba mo utlwile mantswe a hae a ahe dipelong tsa rona ntate matla ohle letsatsing lena la bohlokwa letsatsi la bontate letsatsi leo re ketekang batjha ba rona ntate matla ohle o buile le bona specifically ntate matla ohle are may they not depart from God wena ntate matla ohle batjha ba rona ntate matla ohle le tsholo lentswe la hao ntate matla ohle la re my people perish for they lack knowledge. Ke a rapela ntate matla ohle hore bontate ba rona bao e leng dihloho tsa malapa ebe bona ba imparting the knowledge into your young people ntate matla ohle hore at all times may they not depart from you. Re a o leboha ntate matla ohle ka lebitso le matla la Jesu Kriste. Amen.